Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugishatv. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Ndayisaba Felicien n'umugore we Imanishimwe Rebecca batuye mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara, bakurikiranyweho ubwicanyi, gushinyagurira no guhisha imibiri y'abantu batandukanye nyuma yo kubica. Ndayisaba n'umugore we batawe muri yombi uyu munsi tariki 11 Werurwe 2026. Aba bombi bafashwe hashingiye ku iperereza ku birego bitandukanye by'abantu bagiye baburirwa irengero, harimo Tuyizere Violette w'imyaka 30, Ndayisenga Alexis ufite imyaka 25 na Iradukunda Pacifique ufite imyaka 21. Mu iperereza n'isakwa ry'ahakorewe ibi byaha mu rugo rwa Iradukunda Pacifique uri mu bishwe ruherereye mu mudugudu w'Akarerangabo, akagari ka Mukomacara, umurenge wa Mugombwa, abagenzacyaha ba RIB bahakuye ibice by'imibiri bitandukanye by'abantu bataramenyekana byari byarajugunywe mu cyobo cy'umusarani mu buryo bwo gusibanganya ibimenyetso. Aha hakorewe icyaha no ku mibiri yari yarahishwe hakuye ibimenyetso bya gihanga byoherezwa mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI kugira ngo bifashe mu iperereza. Mu ibazwa rye, Ndayisaba Felicien yemera ko bimwe mu bice by'imibiri byatahuwe ari ibya Ndayisenga Alexis wari waraburiwe irengero akaba na murumuna we. Avuga ko yamwishe tariki 21 Kamena mu mwaka wa 2021 amuziza kuba yaragiranye imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Yemera kandi ko ibice by'imibiri ari ibya Iradukunda Pacifique yishe tariki 5 Mutarama 2026 na Tuyizere Violette yishe tariki 4 Werurwe 2026. Iperereza rigaragaza ko Tuyizere na Iradukunda ari abacuruzi b'ibiribwa. Ukekwaho icyaha akaba yarabishe bagiye iwe kugura umusaruro w'ibyari yejeje. Aba bakaba barahamagawe n'umugore we, bahageze arahava kugira ngo umugabo we ashyire mu bikorwa umugambi we, aho banatwaye amafaranga 500,000. Umugore we nawe yatawe muri yombi akurikiranyweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kwica abanyakwigendera. RIB yashimiye abayobozi n'abaturage bo mu murenge wa Mugombwa ku makuru batanze kugira ngo abakekwaho bafatwe. Yanashishikarije n'abandi baba bafite aho bakeka icyaha cyangwa indi migambi y'ubugizi bwa nabi kujya batangira amakuru ku gihe. Mushimiye gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugishatv, mukomeza gukora subscribe. Ndabashimiye.